mu minsi yashize nilikuwa nafuata habari ndimo mbona ngo hari umujyi wacu winahabahiye abantu bagise byago pole sana. Nikaona kuna mji wetu watu wamekutana shida. Ariko nyamara uriya mujyi sindi buvuge namwe murawuzi nimwe nabivuge ntunabisobanure cyane. Lakini kwa mji huo mnaojua sitasema mengi. Ngo ni umujyi uri hafi y'amazi ntabwo ndahaje ariko nzaga igihe kimwe bari bamara kubaka. Eti ni mji ambao uko karibu na maji, labda nitaenda wakimaliza kupata. Ariko abantu benshi bajyaga babingira ngo nimugera muri cyo gihugu mujya gusenga cyane. Watu wengi walikuwa nasema mkifika kwa hiyo nchi kwa kuriya mujyi kukura ahantu ku nyanja n'ahantu heza ngo hagwiyemo cyane ubusambanyi n'ubusinzi ku rwego rukabije cyane cyane ariko ubusambanyi bukomeye cyane. Akasema kwa huo mji kuna dhambi nyingi sana sana ya usherati. Iyo hagutse abahungu babiri muri uyu mujyi noneho bakajya bajya mu muhanda bakabwira abantu ubutumwa ngo Imana yarababwiye ngo uyu mujyi uzavaho ngo Imana ngo haza mazu mashya kuko bakoze ibyaha ngo biba mazima. Eti kulisimama vijana wawili wakaenda wakitangaza wakisema ya kwamba kwa sababu ya dhambi zenu Mungu ataharibu mahali hapo na kutakuwa na nyumba. Ariko abavyumva bagomba kubyumva ariko abandi badashaka kubyumva nabo ntibagomba kubyumva. Wale wanataka kuelewa wanaweza wakaelewa. Ariko uriya mujyi ubuhanuzi bwari bari babufite igihe kizagera ugakurwaho. Lakini mji huo kuna unabii ambao tunasema kwamba utafika wakati na itatoka. Akayagarania gahushe kagatambuka byabikwiye kudukanga kugira ngo natwe turusheho kuba maso. Wakati mambo haya yamekuwa yanahitaji kutuamsha na sisi. Eliya leo ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko aravuga ngo nta mvura nta n'ikintu kizongera kubaho muri Israeli. Eliya ndipo akasema kwamba hakuna mvua ambayo itakuwa hapa Israeli. Iri jambo rivuga ntabwo Imana yari yarimutumye ariko kubwisaka Imana yashyigikiye ijambo ryavuye muri Eliya no kubamenyesha imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwacu. Usiwe na moyo wa kuleta watu kwa nyumba ya Mungu na kuwajulisha mambo. Uyu munsi ni Abanyamerika batwageza muri Amerika hari abandi babisenyera hari abandi babirana amajoro batigeze bagira ubuntu bwo kuza muri bihugu bya Amerika. Siku ya leo kuna watu wanalala wakiomba na kufunga kusiku. Ariko twe twaraje bareka tuvuge cyane ngo amen. Sisi wote tunapenda tuseme haleluya. Imana ishyigikira Eliya. Mungu sasaidia Eliya. Imana ishyigikira Eliya. Akakubaliana na imvura irahagarara mvua ikasimama. Ibibazo biravuka mu gihugu. Shida ikakuwa. Abantu batangira guhinga ntibeze. Watu wakaanza kupalilia. Abantu batangira kugira ibibazo by'ubwatsi bw'amatungo yabo. Watu wakaanza kukosa. Abantu bahagurukira umwami bati ngo ibyo Eliya yavuze birabaye. Watu wakaanza kusema mfalme. Umwami arahaguruka ashaka abasirikare ngo mujye guhinga Eliya muzamusanga hariho hose. Akasimama akatuma watu waende kuangalia Eliya. Muzamuzanire muwahe muzike. Akasema mlete nitamfunga. Ariko ngo bagiye gushaka Eliya baramubura pe. Lakini walipoenda kutafuta Eliya wakamkosa. Ariko ngo umunsi umwe igihe kigeze. Lakini siku moja wakati ilipofika. Nuko Eliya ajya kwiyereka Ahabu. Eliya akaenda kujionyesha kwa Ahabu. Yahuye n'umugabo witwa Obadiya aravuga tuzajya nubwire Ahabu yaracatse arabura. Icyubahiro ni cyawe Mana. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuza mu nzu y'Imana uzurinda ikirenge cyawe. Reka tukubwire ngo rinda umutima wawe. Hagarara ku izamu yawe. Abantu benshi batari baza izikwemerera ukagenda gusenga. Amina. Amen. Reka tuba tubivuga kuko hano gusenga kwabaye umwe cyabaye ikibazo. Kandi tutabuze transport, tutaraye ubusa, tutabuze icyo duheza abana, ariko cyabaye ikibazo. Rero muzabona tugeze hano muzabona duhimbaza Imana. Bwana sifiwe. Amen. Uzi uko ni ubwabaga ushimisha Imana duheze Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Kandi duheshe icyubahiro iminyururu yakuboshye ibijya bibazo nzizitangira wowe uzi kubigenza bizacika ngo nzobigenza ko nzagenza. Kandi jambo rero ngo Imana iba mu byishimo byacu biziba mu maganya. Hajya ahantu uzura nayo ibibazo byawe si Imana ikunze Imana izayicara mu cyubahiro iyo duhaye twiramira kuyirata. Bwana sifiwe. Rero aka kantu baduhaye reka twese tugaprofite abantu twese duhaguruke twese. Amina. Twese duhaguruke mbere icyo tugiye gukora. Bwana sifiwe sana. Abarenze mutambuka imbere y'Imana muri kandi usigara mu ntebe kandi muzamuhagarara. Ese mwe
muherera aho ngaho. Ndabasaba mwese muze muherera ahantu, muze mukwira hose n'ubatariyani. Tugiye gutambira Imana kandi kwatamba turutamba n'abadusenga. Bwana asifiwe. Tutambe gusa gutamba gusa kwatamba. Utamba wa Imana Imana ndagushima muri mzalendo wako. Uvuge ikintu cyose. Kamwe wibuke kamwe ukiri mutoya ahantu wahuye n'ikibazo cyangwa umuryango wawe cyangwa ababyeyi cyangwa abana bawe uvuga ati ndagutambira Imana kuko cyane wakinguye. Haleluya. Usubire kumara wibire rero nagarutse kandi reka kuko ndagutambira gutya kugira ngo kiyana. Bwana sifiwe. Haleluya. Ndagutambira Imana nakiyana ukikuye mu iteka kwirukira udakira. Gakiza kubu mwana w'abantu ziri irorisi tukuyobaza twaza muhangana no kukuramya no kukura kubitangaza wadukoreye ko ubuzima wadukuye kugasaba n'ubu ariho turanganje imbere turakwinginze nyir'ijuru tuje kukuramya no kukura twasize izacu twasize amazu yacu hari imbeho ariko twabuze reka tuze tukuramya no kukura reka Mana wirubane natwe twemerere uzuterane natwe utwemerere utangaza imitima yacu abazanye intimba bose babona ibisubizo abatari bafite amahoro n'umutekano mu mago yabo babona ibisubizo aho byari bigamiye wari munsi ubwo tugutambira abadayimoni babigize inzitane babigira impingikane lebane zitanshirira byeyuke mu izina rya Yesu wera amasaha reka Mana utuweze utwemere uterane natwe kandi ukora ibidasanzwe mu cyubahiro cyawe cyomere kandi cyomere umutima yacu ni mu izina
dusomye tubonyemo umwami witwa Ahabu. Habari ambayo tumesoma kuna mfalme ambaye anaitwa Ahabu. Kandi yari afite umugore witwaga Yezebeli. Na alikuwa na mke ambaye alikuwa anaitwa Yezebeli. Abangaba bari bayoboye Isirayeli mu gihe cyabo. Hawa walikuwa wanaongoza Israeli kwa wakati wao. Ariko kandi nyamara Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana bwatoranijwe. Lakini Israeli ilikuwa watu wa Mungu. Bari bafitanye amasezerano n'Imana akomeye. Walikuwa na ahadi na Mungu. Imana yarababwiye ngo nzagendera muri mwe. Mungu alikuwa amewaambia nitatembea nanyi. Nzaba Imana yanyu. Nitakuwa Mungu wenu. Namwe muzaba abahungu n'abakobwa banje. Nanyi mtakuwa vijana wasichana wangu. Muyandi magambo bari abana b'Imana bidakurwaho. Kwa njia nyingine walikuwa wana wa Mungu. Imana yarababwiye kwizabarwanirira pe. Mungu alikuwa amewaambia atawapigania kabisa. Bari bafite assurance mu buryo bwose. Walikuwa na uhakika. Bari barabwiye ko batazasonza. Walikuwa wamewaambia hawatakuwa na njaa. Bari barabwiye ko batazakenyuka. Walikuwa wamewaambia hawatakufa. Bari barabwiye ko bazakomera kugeza ubw'isi yose izabamenya. Walikuwa wamewaambia watakuwa watu wakubwa sana, dunia yote itawajua. Ariko kuko Satani ari umwanzi, lakini kwa sababu Shetani ni mbaya, bagiye basohoka mu masezerano. Walienda wakitoka kwa ahadi. Iki cyari gerera cy'uyu mwami Ahabu n'umugore we Yezebeli. Na hii hadithi ya Ahabu na mke wake. Ntabwo nshaka kwinjira ku mateka ya Yezebeli. Sitaingia kwa historia ya Yezebeli sana. Ariko Yezebeli ntabwo yabaye umumama mwiza. Lakini Yezebeli hakuwa mtu mzuri. Biravuga ngo akimara kugera mu rugo rwa Ahabu abaye umugore we. Biblia inasema alipofika kwa mfalme Ahabu, aramubwira ati ibintu Abisirayeli barimo nta mumaro bifite. Akaambia mfalme wa vitu vyenyewe Israeli wako nayo. Ahubwo bamugira inama yo kuzana ibigirwamana bibiri. Akaanza kumwambia alete miungu. Ngo kimwe cyitwaga Bayali, miungu mbili, moja ambaye ni Ahabu, ikindi cyitwaga Ashera, na mwingine ambaye anaitwa Ashera. Kandi bibigirwamana uko ari bibiri, na hii miungu miwili, ngo kimwe cyagiraga abantu bakiramyaga ku manywa na nijoro. Miungu moja ulikuwa na watu wa usiku, cyangwa se abahanuzi bacho au manabii wake, ngo bari 450 ambao walikuwa 450. Abo nabo ku ruhande rw'ikigirwamana cyitwa Bayali. Hao ni watu wa Bayali. Ikindi cyitwa Ashera nacho, mungu mwingine wa Ashera, ngo cyari gifite abandi 400 abahanuzi bakiramya ku manywa na nijoro. Ilikuwa na manabii 400. Kandi aba bahanuzi hariho bije ya guverinoma yagomba kugifasha abo bantu kuko bari bameze nk'abari bafite akazi. Na hao manabii walikuwa na budget ya serikali. Bose rero ubasize hamwe abahanuzi ba Bayali n'Abashera, manabii wote wa Bayali na wa Ashera bari 850. Walikuwa 850. Haburaga gatongo beneza igihumbi. Kidogo tu afike 1000. Bari benshi cyangwa bari bake? Je, walikuwa wengi au kidogo? Imana itugirire neza. Walikuwa wengi. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ngo muri icyo gihe ngo abantu ngo batimana pe ngo bava kuwiteka baramureka. Lakini kwa wakati watu wakamwacha Mungu, ngo batangira gushyiramo imbaraga abo bahanuzi no gushishikariza abantu kujya kuramya Bayali na Ashera. Wakaanza kutia nguvu kusudi watu abantu baragenda bibagirwa Imana mu bitekerezo byabo. Watu wakamsahau Mungu kwa mafikirio yao. Biblia yatubwira ngo kugeza ubwo Imana yababaye. Biblia inasema mpaka ilifika wakati Mungu akaumia. Kugeza ku rwego uyu mugabo rero witwa Eliya, ikafika wakati huyu mwanaume Eliya waza kumenya ayo makuru. Eliya akakuja kufahamu habari hiyo. Eliya ngo arahaguruka, Eliya akasimama ngo yitegereze ibintu biri kubera muri Isiraheli. Alipochunguza mambo ambayo byamuteye umubabaro n'agahinda ko mu mutima, akahuzunika sana. Yibuka Imana ya Isiraheli, akakumbuka Mungu wa Israeli, yibuka bene wabo ubuzima babanyemo n'Imana, akakumbuka maisha ambayo wabyitegereje babona ko baretse Imana, na akahuzunikwa kwa kuwa watu wameacha Mungu. Biblia yatubwira ngo nuko Eliya arabyuka igitondo kimwe. Biblia ikasema Eliya akaamuka siku moja, aragenda ajya kubwira uyu mwami Ahabu n'umugore we Yezebeli, akapelekea habari huyu mfalme. Arabamubesa ntabwo mwareka ibigirwamana ukorera ukizera Imana ya Isiraheli. Akawaambia, je, hamwezi acha hii miungu na mkubali Mungu? Hawakusikiliza. Hawakusikiliza hata kidogo. Neno la Mungu nasema hiyo wakati Eliya akakasirika, akasema mfalme Ahabu, hata nipo. Akasema kuanzia leo hamulizongera kugwa muri Isiraheli, mvua haitanyesha tena Israeli. Wewe none naifunze, kuanzia leo naifunga, kandi nawe musingera mubona, na hamtawahi kuiona tena. Umwami araseka cyane, mfalme akacheka sana, ariko aravuga ati kuko usetse, lakini akasema kwa sababu umesema nikibe nacyo nakijyanye, napeleka mpaka ntabwo muzakibona muri Isiraheli hagiye gukakara cyane, hamtaona hata kutakuwa na ukame. baramubwira ngo we ntabwo washobora kuvuga ijambo riruta iry'abandi.
yaje. Wakacheka wakasema wewe hawezi zungumza neno la kushinda mbele. Mwaka wa mbere bategereza imvura igihe yakaguye kugwa barayibwa. Mwaka wa kwanza wakangoja mvua wakakosa. Bategereza umwaka wa kabiri babona bitangiye gukomera. Wakangoja mwaka wa pili wakaona mambo yanaanza kuwa mabaya. Nicyo cyatumye umwami Ahabu Ndicho kilisababisha kwa abajyanama b'abagabo bahari bashoboka yuko ijambo Eliya wakubwiye witushira ishobora kuba ryasohoye. na wasomi wake wakamwambia inawezekana mambo Eliya amesema ni kweli. Bashyira abantu bo kumuhiga kugira ngo bamufate. Akatuma watu kusudi wafuate. Inkuru ndende ya Imana yamubwiye ahajya ku Giserefati n'umupfakazi. Bali nasema alienda kujifunza. Imana imurindira mu gihe cy'amapfa. Alikuwa wakati wa ukame. Igihe kiragera Habana amakuru maremare nashaka ko twinjiramo cyane. Ni habari ndefu sana. Ariko Biblia inatubwira ngo Lakini wao wanasema muri icyo gihe imvura irabura pe. ndio wakati ukakuwa na ukame mkubwa. Kandi yari yabwiye izamara imyaka 3 n'amezi 6 imvura itagwa. Na alikuwa anawaambia ukame utamaliza miaka 3 na miezi. Kandi abahanga muri teoloji bavuga yuko aya magambo Eliya yavuze Na wasomi wa theology wanasema kwa ntabwo ari Imana Eliya abimubwiye, sio Mungu alikuwa amemtuma, ahubwo yagize ishyaka mu mutima. bali amekuwa tu na moyo wa Tuvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubabwira ko iri jambo riri kuri uyu murongo Naenda kuambia kwa hili neno dukwiriye kugira ishyaka ryo kumenyesha abantu Imana. tunahitaji kuwa na moyo wa kujulisha watu. N'uyu munsi biratangara kuba twicaye ku ntebe zigaragara kandi dufite bene wacu bamwe bari mu mazu. Na leo nashangaza kuwa tunasuzana hivi na Ariko biradukwiriye ko tugiye kugira ishyaka mu gihe kidukwiye n'igihe kitadukwiye, tunastahili kuwa na moyo wa kugira ngo tubwire abantu ukuboko kw'Imana yacu, kusudi tuambie Mungu nguvu za Mungu, kugira ngo tubwire abantu imbaraga z'Imana yacu. kusudi tuambie watu nguvu za Mungu wetu. Tuvuge ngo amen. Haleluya. 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 Ejo nari no gukurikirana amakuru no mu minsi yashize, Nilikuwa nafuata habari, ndimo mbona ngo hari umujyi wacu w'inahabahiye abantu bagize ibyago pole sana. nikaona kuna mji wetu watu wamekutana shida. Ariko nyamara uriya mujyi sindi buvuge namwe murawuzi, nimba unabivuge ntunabisobanure cyane. Lakini kwa mji huo mnaojua sitasema mengi. Ngo ni umujyi uri hafi y'amazi, njye ntabwo ndahagera ariko nzajya igihe kimwe bari bamara kuwubaka. Eti ni mji ambao uko karibu na maji, labda nitaenda wakimaliza kupatia. Ariko abantu benshi bajyaga babingira ngo nimugera muri icyo gihugu mujye gusenga cyane, Watu wengi walikuwa nasema mkifika kwa hiyo nchi ko muombe uriya sana. mujyi kuko uri ahantu ku nyanja n'ahantu heza, ngo hagwiyemo cyane ubusambanyi n'ubusinzi ku rwego rukabije cyane cyane, ariko ubusambanyi bukomeye cyane. Akasema kwa huo mji kuna dhambi nyingi sana sana ya usherati. Iyo hahagurutse abahungu babiri muri uyu mujyi, noneho bakajya bajya mu muhanda bakabwira abantu ubutumwa ngo Imana yarababwiye ngo uyu mujyi uzavaho, ngo Imana ngo haza andi mazu mashya, ngo kuko bakoze ibyaha ngo biba mazima. Eti kulisimama vijana wawili wakaenda wakitangaza wakisema ya kwamba kwa sababu ya dhambi zenu Mungu ataharibu mahali hapo na kutakuwa na nyumba. Ariko ababyumva bo bagomba kubyumva, ariko abandi badashaka kubyumva nabo ntibagomba kubyumva. Wale wanataka kuelewa wanaweza wakaelewa. Ariko uriya mujyi ubuhanuzi bwari bari babufite igihe kizagera bugakurwaho. Lakini mji huo kuna unabii ambao tunasema kwamba utafika wakati na itatoka. Akayaga rero iyo gahushe kagatambuka biba bikwiye kudukangura kugira ngo natwe turusheho kuba maso. Wakati mambo haya yamekuwa yanahitaji kutuamsha na sisi. Eliya rero ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko aravuga ngo nta mvura nta n'ikintu kizongera kubaho muri Isiraheli. Eliya ndipo akasema kwamba hakuna mvua ambayo itakuwa hapa Israeli. Iri jambo rivuga ntabwo Imana yari yarimutumye, ariko kubw'ishyaka Imana yashyigikiye ijambo ryavuye muri Eliya. Hili neno Mungu hakutuma Eliya aliseme, lakini kwa sababu ya moyo wa kupenda Mungu ilibidi aiseme. Niyo mpamvu natwe bene data nshuti z'umusaraba, Na ndio maana sisi nitugira ishyaka ryo kuzana abantu kuri Kristo, tukiwa na moyo wa kuleta watu, nitugira ishyaka ryo kubarika bene data ngo baze kumva ijambo ry'Imana muri iki gihugu, tukiwa na moyo wa kuleta watu, Imana izadushyigikira mu izina rya Yesu. Mungu atakuwa pamoja nasi kwa jina. Imana izadushyigikira mu izina rya Yesu. Mungu atakuwa pamoja nasi. Reka tuvuge ngo amen. Tuseme haleluya. 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 Imana umugisha abantu bateranye nabo yaje ngo n'abashyitsi. Imana ibahumurisha. Mungu abariki wamekusanyika, ninaona hata wageni. Ibintu tubamo ko babivuze telefone muri mu rugo, abantu bacatinga, abandi bahamagara. Yewe nagize amahirwe byageze ejo birikupa, umenya bari babikasimbishyura. Monangira amahirwe munabivuye. Ariko usanga abana umugore afitiye umugabo ari nayo, buri wese mbese ugasanga ari bize kuri social media. Hapo nakuta kila mmoja wako kwa mitandao, kwa internet. Ibyo nabyo ni byiza gukorera kuri social media.
Hivyo navyo ni vizuri kutumikisha, ariko ntabwo bikwiriye kuturekesha Imana ngo dusubire inyuma, lakini havifai kutuachisha Mungu na turudi nyuma. tuvuge ngo haleluya, haleluya, haleluya. Biblia yatubwiye ngo nuko rero uyu mugabo Eliya agira ishyaka mu mutima we. Biblia inasema Eliya akakuwa na kugira ngo amenyeshe bene wabo imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye, kutangaza wenzake na kwirinda kugira ngo ugire ishyaka n'umuhate wo kuzana abantu mu nzu y'Imana no kubamenyesha imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwacu. usiwe na moyo wa kuleta watu kwa nyumba ya Mungu na kuwajulisha makuu. Uyu munsi ni Abanyamerika batwageza muri Amerika, hari abandi babisenyera, hari abandi babiranga amajoro batigeze bagira ubuntu bwo kuza muri bihugu bya Amerika. Siku ya leo kuna watu wanalala wakiomba na kufunga kusiku. Ariko twe twaraje, reka tuvuge cyane ngo amen. Sisi wote tunapenda tuseme haleluya. Imana ishyigikira Eliya. Mungu sasaidia Eliya. Imana ishyigikira Eliya. Akakubaliana na imvura irahagarara, mvua ikasimama, ibibazo biravuka mu gihugu, shida ikakuwa, abantu batangira guhinga ntibeze, watu wakaanza kupalilia, abantu batangira kugira ibibazo by'ubwatsi bw'amatungo yabo, watu wakaanza kukosa, abantu bahagurukira umwami bati dore ibyo Eliya yavuze birabaye, watu wakaanza kusema mfalme. umwami arahaguruka ashaka abasirikare ngo mujye guhinga Eliya aho muzamusanga hariho hose, Akasimama akatuma watu waende kuangalia Eliya, muzamuzanire mubahe muzike, akasema mlete nitamfunga. ariko ngo bagiye gushaka Eliya baramubura pe, Lakini walipoenda kutafuta Eliya wakamkosa. ariko ngo umunsi umwe igihe kigeze, Lakini siku moja wakati ilipofika, nuko Eliya ajya kwiyereka Ahabu. Eliya akaenda kujionyesha kwa Ahabu. yahuye n'umugabo witwa Obadiya aravuga tuzajya nubwirire Ahabu yaracatse arambura, ariko noneho nabonetse. Haleluya. Alituma mtu akasema wewe mwambie Ahabu amenitafuta. aravuga ati kandi mbonekeye igihe, Akasema alipatikana kwa wakati mzuri. ngo nuko bamuha umwanya wo kuganira na Ahabu. Wakampa nafasi ya kuzungumza na Ahabu. niyo magambo twasomye aya ku murongo wa 17 aho twahereye. Hapa ambapo tumesoma mstari wa 17. arangije umwami Ahabu aravuga ati mbese ni wowe Eliya? Mfalme Ahabu akasema wewe njoo Eliya. n'umuruho wateje Isiraheli, Na shida ambayo umeletea Israeli. n'ibyago waduteje. Na shida ambayo umetuletea. ariko Eliya aramubwira ngo ntabwo ari njye wateje umuruho Isiraheli, Eliya akamwambia sio mimi nimeleta majanga haya, ahubwo ni wowe n'ab'inzu ya so. bali ni wewe na familia ya baba yako. uyu mugabo Eliya nawe ntabwo yari yoroshye, Huyo mama wa rais yahangaye umwami nyir'igihugu aramubwira ati ni wowe n'inzu ya so. amebishana na mfalme. muri Nigeria yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, Mwimbaji amesema kwa hiyo avuga ngo dufite n'ubushobozi. tuna uwezo iyo twizeye amagambo ye kuko yatubwiye bene data, tukiamini nimwakire ubutware mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. aramubwira ngo ahubwo iki tugeza kukureba, Akamwambia kile kifanye nije kuangalia. ndashaka yuko uneranyiriza Abisirayeli bose, Nikusanyishie Waisraeli kubera ko wateje ibyago uteza akajagari utuma imvura ibura mu gihugu. sababu umeleta majanga kwa hii nchi. none neranyiriza Abisirayeli duhurire ku musozi witwa Karumeli. Nikusanyishie Waisraeli tukutane kwa mlima Karmeli. Ahabu barabyemera, n'abagaragu be barabyemera, n'abajyanama be. Ahabu na manabii wake na mitume wake aramubwira ngo ikizatujyana ku musozi ni ibintu bibiri gusa, akasema vitu viwili ndivyo uzazana abahanuzi bawe na Bayali zawe n'umugore wawe n'abawe bose, akasema utaleta watu wako wote na manabii wako wote. dushyira Isirayeli muri sitade yitwa Karumeli, Na tutatia Waisraeli kwa stadi ya bababwira abakomeye aboroheje mubazane abakire n'abakene, uite wakubwa na wadogo, hanyuma duhurire kuri uriya musozi. alafu tukutanie kwa ule mlima. ngo nukora amaboko kuko dukeneye imvura mu gihugu tuzabikora. Akasema kwa sababu tunahitaji mvua tutabiri. arangije abaha amabwiriza, Akawaambia, arababwira ati Imana igushimura ni Imana yo mu ijuru. akasema Mungu ambaye analeta mvua ni Mungu wa mbinguni. ndashaka ko nitugera kuri uwo musozi kuri uwo munsi bizamenyekana. Nataka tukifika kwa
kukakuwa ya kwamba hao manabii 450 wakawa arababwira ati musanzwe mutanga ibitambo ariko murafatiyanye mutambe kumugaragara izuba riva. akasema ndio mnaifanya kawaida lakini nanjye muraza kuba imfizi yanjye ndaza gutambira Uwiteka na mimi nitakamata kitoweo changu kandi kuko muri benshi ndaza kuba umwanya uhagije abari mwe mubanza. kwa sababu nyinyi wengi nitawapa muda wa kutosha na mtaanza. nabo ngo barabyemera bagera ku musozi Karumeli Wakakubali wakaenda kwa mlima. Nani yandika inzandiko atanga amatangazo umwami yavuze buri wese araza. Mfalme akatangaza watu wote wakakuja. Uyu munsi perezida wa repubulika tubwiye ngo twese duhurira ahantu runaka aramushaka akarashyira tuzabakubita n'akadolari 100 twese twaza n'abana tukabaza rwebwe ati umuryango wanjye ni 7 nanjye bavuga mfite bane twese twaza umwami yavuze. Kiongozi au mfalme akisema mje na hiyo siku nitawapa. Bose baraje niyo kiraza cyubagira nawe yaraje. Eti hiyo siku kila mtu amekuja atakijana amekuja. Kandi kuko harimo n'ijambo Imana rivuga ko iribuze kumenyekana n'abanyantegeje Imana yabateye umwete kuba mutima Imana ifati hamwe kugenda kumurindira gusunika ngo bose baraje n'abasigaye mu rugo. Eti na hiyo siku Mungu amesukuma hata wale ambao ni wanyonge kiroho na viroho. Abantu uziri nyuma n'umwami wa Israeli ngo nibo babanje gutamba ibitambo byabo. Manabii wa uongo ndio wameanza kufanya vitoro. Bafata ifizi bashyira hejuru y'igicaniro ngo barayikatagura neza barasenga. Eti wakamata kitoro chao wakakitia juu ya biravuga ngo bahamagaye Bayali kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ngo Bayali yagakubita. eti wameita Baali tangu asubuhi mpaka jioni. Eliya barabashaka batako mwicera ahari wenda cyangwa mujya muvuza induru mucure ubwanene ahari wenda iribuze muvuze n'akarura ahari wenda irakanguka. Eliya alikuwa anawaambia eti mcheze mna ariko ntabwo Bayali bashira bigeze bakanga kubaze gutwika igitabo lakini hakusikia. kandi yari yababwiye ngo Imana iribuze gusubirisha umuriro mu Abisiraheli arabariyo Mana turibuze gukurikira twese. Abisiraheli babaye ngo muri stade bose barabyemera bazamura ibiganza tuvuge ngo amen. Na hiyo siku alikuwa anamwambia kwamba Mungu ambaye atajibu na moto ni kwa Mungu wa kweli. Haleluya. 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 Imana yacu isubirisha umuriro bene data. Mungu wetu hujibu na moto. Imana y'inyembaraga. Ni Mungu mwenye nguvu. Nigeze soma agatabo kamwe banditse muri theology. Theology. Kavuga ngo imbaraga z'Imana yacu ngo bazita ngo ni imbaraga zitwa adonamisi ngo ni imbaraga z'indengakamere ngo ni imbaraga ziri hejuru y'izindi imbaraga zose ku isi. Ambako kanasema kwamba nguvu za Mwenyezi Mungu ambazo tunaabudu ni nguvu ambazo zinaitwa adonamisi ambazo ziko juu ya kila kitu. Ngo nuko bamaze kunanirwa Na waliposhindwa Eliya arababwira ngo nawe ni mwana ni wewe Imana ikabitaje mureke nanjye muhore. Eliya akasema kama Mungu wenu hajakuja acha nami. Ikintu cya mbere Eliya yakoze Kitu cha kwanza Eliya alifanya. yabwiye Abisirayeli Abisirayeli bose mwese nimunyegere. Aliambia Waisraeli akasema nyote ni mnisogee. Igihe cyo kwegera Imana. Acha niwaambie ndugu zangu hii wakati wa kusogea Mungu. Tugeze mu minsi ikomeye y'ibihe by'imperuka ni igihe cyo kwegera Imana cyane. Tuko kwa wakati mgumu, ni wakati wa kusogea Mungu. Ni igihe cyo kurushaho gusenga no kubaza Imana inzira. Ni wakati wa kuomba na kuitisha. Ibyo ni byo bidukwiriye bene data tugeze mu minsi y'imperuka. Kwa sababu tunafika kwa wakati wa mwisho. Biblia yatubwiye ngo nuko yari yahamagara abantu bose ngo nimwegere hafi. Biblia inasema yeye akawaita watu wote akasema msogee karibu. Muvoma amazi menshi mutaza kugira ngo wenda hari n'umwami nashyizemo hasi. Akasema mchote maji mengi na mwelete msione ni bafashe ibindi barasuka inshuro ya mbere byari bine. Eti wakamata mabirika wakamwaga. Ngo barasuka inshuro ya kabiri ngo bajya inshuro zigira 3. Na wakafanya hivyo mara 3. Ngo n'uruhago rwose ruruzura. Eti maji yakajaa. Ariko muri uku kugira ngo atange igitambo harimo amagambo atatakomeye. Lakini kusema afanye hicho kitoro kuna ijambo rya mbere Abisirayeli bamaze kwegera hafi y'igicaniro. Jambo la kwanza Waisraeli waliposogelea hicho kitoro. Ngo yarababwiye ngo nimubanze muzanire amabuye 12. Aliwaambia eti mniletee kwanza mawe 12. Ngo niyo yubakishije icyo gicaniro. Ndiyo ambaye alitengeneza hicho ngo byasobanuraga imiryango 12 ya Israeli. Ambaye alikuwa anamaanisha byasobanuraga Abisirayeli akwiye kongera kujyamo bakongera imbaraga kugira ngo barusheho kwegera Imana. ilikuwa inamaanisha Israeli wanahitaji tena kurudiana kusudi wapate nguvu. Imana yacu ni ishimwe. Bwana asifiwe. Imana yacu ni ishimwe. Bwana asifiwe. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Ngo nuko Eliya abibutsa amasezerano yose y'ibyo Imana yaravuganye na
Watu wakaona abantu barakwimuye b'imitsi bigirwamana, watu wametoa Mungu wakaweka, ariko nongeye nsanga igicaniro hagati muri Isirayeli, lakini naongeza tena kutekeleza igicaniro nikikongere kuzimukunda. usudi Aravuga nuko rero Uwiteka nyumvira, ndipo akasema Mungu nisikie, ngo kubw'abo bantu bangose, kwa sababu ya watu wako, kugira ngo abantu bahindukire bakwizere, usudi watu wageuke, kugira ngo abantu bamenye yuko uri Imana, usudi watu wajue wewe ni Mungu. ngo nuko Imana iri mu ijuru, Mungu wa mbinguni ngo yumva gusenga kwa Eliya, akasikia kuomba kwa ngo Eliya, ako kanya umuriro uramanuka uva mu ijuru, muda huo moto ukakuja ngo nuko uraza utwika igitambo kirakongoka, ukakuja ukachoma hicho ngo kitambo, n'amazi yose arashira ararangira, na maji yote yakachomeka, ngo n'igitambo kirakongoka kirashira, na yale mawe yote ngo yakakauka. Abisirayeli bose bahagurukira icyarimwe, Waisraeli wote ngo wakasimama, batangira kuramya Imana, baravuga Uwiteka niwe Mana, wakaanza kusujudu na kusifu. ababyeyi ngo baravuga Uwiteka niwe Mana, Sasa wakaanza kusema Mungu, n'urubyiruko baravuga Uwiteka niwe Mana. watu wote wakasema Mungu. Uhereye uwo munsi Imana iravuga muri Isirayeli. Kuanzia hiyo siku Mungu akazungumza Israeli. Iyo usoma igitabo cya Yakobo, Ukisoma kitabu cha Yakobo, Biblia iravuga ngo nuko Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Biblia inasema Eliya alikuwa mtu kama sisi. Reka dusome Yakobo ibice bine. Acha tusome Yakobo sura 4. Yakobo, igitabo cya Yakobo Kitabu cha Yakobo ibice bine. sura 4. Yakobo 4 dusome 5 na mstari wa 5. ibice bitanu bya Yakobo umurongo wa 17. Yakobo sura 5 mstari wa 10. Haravuga ngo dore Eliya nahageze. Yakobo ibice bitanu 17. Haravuga ngo nuko dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ibyo Imana yakoresheje Eliya kubw'ishyaka yagize, Vile Mungu ametumikisha Mungu kwa nawe Imana yagukoresha. na wewe Mungu anaweza kukutumikisha. Imana nuyemerera izagukoresha, Ukikubali Mungu na kandi Imana izagushyigikira. Mungu atakusaidia. Ntukanywa mu mutararitse byibura umuntu bamumenyesha Imana ya Isaka na Aburahamu na Yakobo. Usiwe unakosa kujulisha Mungu. Uyu mwezi utsumuzane mu nzu y'Imana. Unamleta mpaka kanisani kwa Abantu jina. ntibahamagara kuri telefone, Watu wapigia kwa simu. ubabwira ngo nimuze tujye ku musozi Karumeli tujye gusenga, Unawapigia wambie tuone kugira ngo tuzabone imirimo n'ibitangaza Imana izakora hagati muri twebwe. kusudi tuone makubwa ya Mungu. Sema haleluya. Haleluya. Ngiye gusoza, tugiye gusenga. Sasa tutaomba. Ijambo rya nyuma dusorezaho ni muri Matayo ibice 28. Neno la mwisho ni Mathayo 28. Matthew chapter 28 verse 18. Mathayo 28 mstari wa 18 Tuze kugeza ku murongo wa 20 mpaka mstari wa 20. haravuga ngo simbizi niba mwahageze. Haravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. 19. Nuko mugenda muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana
aravuga ngo bimenyekane. Akasema mjulikane. Ndagira ngo abandi bafashe nigire hino Dawidi ducurangire Waimbaji wa leo. hanyuma turirimba na karimbo gato abandi baraba babyumva bagacishamo kandi biragenda neza. Muringira hano hafi. Sikia mbele waimbaji. Hanyuma kiwango chochote ambacho ntabwo yose uhagazemo mu mwuka kwa hapo pote reka tubwira ko ukeneye gushigikirwa n'Imana unahitaji kusaidiwa igituma ibintu bitagenda kitu ambacho kinafanya tunapenda ndamwe mu buryo bw'umwuka hatupigi hatua nuko twashize Imana turayisiga kwa sababu tumeacha Mungu ariko ibugoro ijambo ryavuze ngo lakini jioni leo mwanasema nimureke Imana idushigikire tuache Mungu awe pamoja nasi zamura amaboko yacu pandisha mikono yetu Uwiteka Mana yacu ikomeye Imana ihebuje Imana itangaje Imana igira imbaraga Imana ya Yakobo na Isaka Imana yahozeho Imana iyo kandi izahoraho iteka ryose turi imbere yawe Mana twumvishe uganira n'imitima yacu ubinyuze mu kanwa k'umukozi wawe kandi ijambo ryawe twabyumvise ijambo ryari yatubwiye ngo Eliya yari umuntu katwe ariko Mana kuko yahagaze mu mwanya ukwiye kuko yahagaze mu cyuho waramushyigikiye murengezi wumvishe gusenga kwiwe tiwamumaramaje tiwamuhemukiye tiwamutereranye rero uyu mugoroba Mana twese tuzamuye ibiganza byacu turavuze ngo Mana y'agakiza kacu ngwino dushigikire ngwino uhagarare natwe ngwino ugendane natwe mu muhamagaro waduhamagaye mu baririmbyi umuhamagaro wabahamagaye ababyeyi umuhamagaro wabahamagayemo Mana y'agakiza kacu ngwino dushigikire ngwino ugendane natwe ngwino ukorane natwe uyu mugoroba mu izina rya Yesu turagukeneye Mana turagukeneye kugira icyo ukora ku buzima bwacu
turakwenda kwindura amateka yawe ya buri muntu wese kugira ngo amashimwe yacu azahora azamuka amushyira hejuru kuko hari ikintu wakoze murengeze. Uyu mwaka wa 2025 reka ukore ibikomeye Mana kugira ngo ugendane natwe amaze amateka n'ubuntu bwose murengeze amahoro zongere kandi bitubeho none n'iteka ryose ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Haleluya, ashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Haleluya, ashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Haleluya, haleluya, ashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Haleluya, ashimwe izina rya Yesu risumba ayandi. Niba ufite icyifuzo zamura ibiganza byawe dusengane kuri uyu mugoroba. Niba ari icyifuzo cy'ubuzima uzamura ibiganza. Niba ari uburwayi ufite zamura ibiganza tugusengere kuri uyu mugoroba. Imbaraga z'Imana ziracyakora. Izabanye na Eliya ibintu bigahinduka muri Isiraheli. Ibintu byahinduka no mu buzima bwawe. Ibintu byahinduka no mu rugo rwawe. Ibintu byahinduka no mu kazi kawe. Ibintu byahinduka no mu bana bawe. Kandi uyu mugoroba kubw'aya masengesho ubwira Imana ngo urashaka ko Mana bihinduka kandi urashaka ko bimenyekana. Abantu bamenye ko bakijijwe. Abantu bamenye ko wizeye Imana. Abantu bamenye ko uri umukristo. Abantu bamenye ko uri umwana w'Imana. Abantu bamenye yuko Imana yaguhamagaye. Bimenyekane ko waririmbye muri korali. Bimenyekane ko wasenze igihe kirekire. Bimenyekane uyu mugoroba. Mana turagushimiye. Uri Imana ivuga bikaba. Wategeka bigakomera. Niwe washyigikiye Eliya. Ushyigikire abene data. Uyu mugoroba bafite ibyifuzo. Natwe turabasengeye kuko turi mu nzu yawe Mana. Erega mu nzu yawe ni heza. Mu nzu yawe tuhabonera amahoro. Mu nzu yawe tuhambarira imbaraga. Mu nzu yawe turahakomerera. Mu nzu yawe tuhabonera ibyiringiro. Mu nzu yawe turuzura umwuka wera. Ndasenga ku bw'abene data usubize ibyifuzo byabo. Ahari n'abarwayi ubakize. Wowe bakira indwara yose akira. Wowe umaze igihe arwaye uramukiza nawe. Bene data nabo babakiza abarwayi. Yaragiye gupfa. Wohereza umwami Yesaya mwene Amosi. Aramwongera imyaka 15 yo kubaho. Uri umwami ukiza. Uri umunyembaraga. Uramugabika. Urategeka bigakomera. Nuko turasenze rero. Hindura amateka ya benshi. Mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana. Turi muri iki gihugu. Buri wese umwambika imbaraga. Kandi umugirira neza. Urebe ko umugihugu bwa benshi. Turasenze mwami Yehova ku ngoma. Kugira ngo ugire neza ababyeyi. Ugire neza abagabo. Ugire neza abasore n'abakobwa. Bakubone Yesu. Bakubone mwami muri ibi bihe. Mubigaragarize. N'ukuri bimenyekane ku buzima bwabo. Bimenyekane ko bahirimbanye. Baza mu nzu yawe. Bimenyekane ko babaye intebe yawe. Mwami bimenyekane ku buzima bwabo. Urakoze Mana ndagushimiye kuko uri Imana itwitayeho. Nuko mwihumure nagaruka mu Bisiraheli. Abisirayeli bagiye baranezerwa. Reka ihumure rigaruke mu mitima yacu. Reka ihumure rigaruke mu miryango yacu. Reka ihumure rigaruke mu bana bawe n'abasengeye. Erega uradukunda. Erega urabakunda. Urukundo rwawe rusumba izuba rusumba ukwezi. Nuko ukomeze kutugira neza. Ubane natwe mwami. Umugisha ijambo ryawe. Urisobanura mu mitima y'abaryumvise. Kandi ushyigikire buri wese kubw'ijambo ryawe Mana. Ijambo ryatubwiye ngo Eliya yari umuntu umeze natwe ariko uramushoboza. Natwe duha imbaraga. Udushoboze muri uru rugendo. Utwambike imbaraga. Turasenze mwami. Utugirire neza. Turasenze mwami. Utanga imbaraga kuri buri wese. Urakoze mukunzi mwiza. Ngaho munyemerere icyubahiro